अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सारे ठीक ठाक हो। सो अज मैं मौजूद हाँ तुसां दे सामने एक नई वीडियो विच ते अज असां जा रहे हाँ मदीना ने तारीखी मकाम हैं जेह्ड़े उन्हां दी ज़ियारत वास्ते ते कोशिश करसां कि तुसां गी ये सारे मकाम हैं जेह्ड़े वो दस्से जान, क्योंकि एक वीडियो विच एह् ते होई नहीं सकना कि तुसां सारियां चीज़ां जेह्ड़ियां सारे मकाम हैं जेह्ड़े ओह् कवर कर लवो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करसां कि ज़्यादा तो ज़्यादा जेह्ड़े तारीखी मकाम वो तुसां गी दस्से जान। ते इस वास्ते तुसां क्या करना है कि खाली वीडियो की एंड तक तकना है ताकि तुसां गी जेह्ड़े सारे मकाम हैं ओह् सही करके नज़र आवन ते सही समझ आवे। जदों भी तुसां ज़ियारत वास्ते जाने हो मक्का होवे या मदीना, कोशिश करो कि फजर तो बाद ही जाओ, क्योंकि फजर ते ज़ोहर ने दरम्यान काफ़ी टाइम वक्फा होना है तो तुसां ईजीली ज़ियारतां करके वापस आ जाने हो ते तुसां दी नमाज भी कोई जेह्ड़ी है ओह् ज़ाया नहीं होनी। ते ज़ियारत वास्ते तुसां दो तरीके न, या ते टैक्सी कर लवो या फिर तुसां बस ने थ्रू लगे जाओ। अगर ते तुसां 3 तो 4 बंदे हो ते तुसां टैक्सी करके ईजीली जा सकने हो, अदरवाइज़ अगर 1-2 बंदे न ते फिर तुसां बस ने थ्रू भी जा सकने हो। असां हुण टैक्सी च बैह गए आं ते असां डिसाइड कीता कि सब तो पैह्लें असें जाना वै जबल ओहद दी तरफ। जबल ओहद केह्ड़ा ऐ? ओहद ने पहाड़ न जिद्धर के गज़वा ओहद होया सी। हुण असां जा रहे हैं जबल ओहद दी तरफ। ये सामने तुसां गी नज़र आ रहे हो सन पहाड़, ये सारे जेह्ड़े पहाड़ न इन्हां गी आखदे जबल ओहद, ओहद ने पहाड़। ते हुण असां पहुंच आए आं गज़वा ओहद जित्थै होया सी। ते तुसां तक्को कि सामने मस्जिद है, इस मस्जिद गी आखदे मस्जिद ओहद। ते सामने ओहद ने पहाड़ न ते इस साइड अगर तुसां तक्को ते छोटी जी पहाड़ी है, इसी आखदे जबल रोमा। जिसलै गज़वा ओहद होया सी ते मुसलमान जेह्ड़े सहाबा कराम सन उन्हां इस्सै पहाड़ी तो तीरअंदाज़ी कीती मुशरिकीन मक्का पर, ते मुसलमानां गी काफ़ी कामयाबी होन लगी सी। लेकिन फिर मुसलमानां क्या कीता कि मुसलमानां समझेआ कि हुण असां कामयाबी हो रही है ते फिर ओह् इत्थों जेह्ड़े न पहाड़ी तो नीचे आ गए। लेकिन मुशरिकीन मक्का इस मौके ना फ़ायदा चुक के दोबारा हमला कर दिता। फिर मुसलमानां गी काफ़ी नुकसान उठाना पिया, जिसने बदले विच वो जेह्ड़ी जीत सी ओह् हार विच तब्दील हो गई। इस्सै गज़वा ने दौरान काफ़ी सहाबा इकराम आलमोस्ट 17 के करीब जेह्ड़े सहाबा इकराम सन ओह् शहीद होए, ते जिन्हां विच हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चचा हज़रत अमीर हमज़ा ओह् भी शामिल सी। ते इन्हां सारेयां जेह्ड़े शहीद न ओह् सारे गज़वा ओहद इद्धर ही होए। गज़वा ओहद ने दौरान जेह्ड़े सारे सहाबा इकराम शहीद होए उन्हां सारेयां गी इद्धर ही दफनाया गया, जिन्हां विच हज़रत अमीर हमज़ा भी शामिल है जेह्ड़े कि शहीदाने सरदार हैं। इस्सै पहाड़ ने बारे च हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ओहद मेरे नाल मुहब्बत करना ते मैं ओहद नाल मुहब्बत करना। ये सामने तुसां तक्को जबल ओहद, ये मस्जिद है जेह्ड़ी मस्जिद ओहद, ते इद्धर जबल रोमा। ते हुण असां जाने आं नैक्सट ज़ियारत पर जेह्ड़ी ऐ मस्जिद किबलातैन। मस्जिद किबलातैन जिद्धर के किबला चेंज होया, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म होया कि किबला चेंज करो। ते नमाज ने दौरान ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कीता कि मस्जिद अक़सा तो रुख चेंज करके काबा शरीफ की तरफ कर लिया। ये हुण तुसां दे सामने है मस्जिद किबलातैन। मस्जिद किबलातैन जिधर के किबला चेंज होया सी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़न लगे सन ते उन्हां पर अल्लाह की तरफों वही नाज़िल हुई कि अपना रूह है जेह्ड़ा ओह् मक्के की तरफ कर लवो, क्योंकि जेल्लै आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शुरूआं पर इस्लाम नाज़िल होया ते जेह्ड़ा असल किबला सी ओह् मस्जिद अक़सा असां जे नमाज़ पढ़ने च मस्जिद अक़सा की तरफ रुख कर सकने सी।
لیکن اس تو بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلے وہی بنایا کہ لوگ کہنے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف حکم ہویا کہ تساں اپنا جھاڑو ہے وہ چینج کر کے مسجد کعبہ شریف کی طرف کر لگو، تو اس تو بعد پھر اج تک اساں قبلہ ہے جڑا وہ کعبہ شریف ہو گیا۔ تساں سامنے تک بھی سکنے ہو، اے جڑا دیوار پر چھوٹا جہا انہاں نشانی نے توڑ پر قبلہ بنایا، یہ جڑا قبلہ ہے یہ پرانا قبلہ ہونا سی، مسجد اقصیٰ کی طرف اس ٹائم رخ کر کے تے نماز پڑھنے تھا، تے ہن جڑا نیو قبلہ ہے وہ بھی سامنے تساں تک سکنے تے ہن جڑا کعبہ شریف کی طرف قبلہ ہے وہ یہ والا ہے۔ ہن سارے مسلمان جڑی بھی نماز پڑھنے وہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے۔ مسجد قبلتین بھی کافی وسیع ہے باقی مسجداں کی طرح، تساں تکو کہ اندروں بھی ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت بنتی ہے، بہت ہی خوبصورت سجائی گئی ہے۔ تے ہن اساں چلنے ہاں اگلی زیارت کی طرف۔ ہن اساں جلنے ہاں سبع مساجد کی طرف، جدھر کہ غزوہ خندق ہویا سی تے جدھر مسلماناں ایک بڑی خندق کھودی۔ اس جگہ کی سبع مساجد آکھیا جانا کیونکہ سبع مساجد کا مطلب ہونا 7 مسجدیں، تے 7 مسجدیں اس نال مراد یہ ہے کہ ادھر جڑیاں اگے پیچھے ساریاں مسجداں اگر کاؤنٹ کیتیاں جان تے وہ 7 بننیاں، جنہاں وچ مین مسجد ہے جڑی وہ مسجد خندق ہے، تے مسجد سامنے تساں تکو کہ جڑی مسجد ہے مسجد خندق ہے۔ ہن چلنے ہاں مسجد خندق نے اندر، تے اندروں تساں کی ویو کروانے ہیں مسجد خندق نے۔ یہ تساں تکو یہ ہے مسجد خندق نا اندرونی منظر ماشاءاللہ کافی وسیع مسجد ہے، تساں تکو کیسی یہ مسجد سجائی گئی ہے۔ مسجد خندق تو باہر اگر تساں نکلو تو تساں کی جڑا لیفٹ سائڈ سوری رائٹ سائڈ اگر تساں تکو تو تساں کی مسجداں چھوٹیاں چھوٹیاں مسجداں نظر آونیاں، تے انہاں ساریاں مسجداں دی وجہ تو اتھے دا نام ہے سبع مساجد، تے یہ جڑی چھوٹی چھوٹی مسجداں ساریاں کسے نہ کسے نام نال منسوب ہیں، جس طرح کہ مسجد الفتح، مسجد حضرت سلمان فارسی، مسجد عمر بن خطاب، یہ ساریاں جڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں مسجداں انہاں دی تعداد 7 ہے، اس وجہ تو انہاں سے اس جگہ کا نام ہے سبع مساجد۔ تے اگر تساں مسجد خندق تو باہر نکلو تے یہ سامنے تساں تو کوئی سٹینڈی ٹائپ انہاں پرنٹ کر کے رکھی ہوئی ہے، اتھا انہاں لکھیا کہ جڑیاں ساریاں 7 مسجداں انہاں دی پوری تاریخ ہے جڑی وہ اتھا انہاں ہسٹری لکھی ہوئی ہے، تے تساں اگر کدیں بھی اتھا وزٹ کرو تے اتھے تساں اتھوں پڑھ بھی سکنے ہو، ادروائز تساں ویڈیو پاز کر کے ویڈیو نے دوران بھی تساں یہ ساری ہسٹری پڑھ سکنے ہو۔ اس تو بعد ہن چلنے ہاں مسجد قباء کی طرف۔ مسجد قباء او مسجد ہے جدھر 2 رکعت نماز پڑھنے نا اتنا ثواب ہے جتنا کہ ایک عمرے نا ثواب ہونا ہے، مطلب کہ اگر تساں مسجد قباء 2 نفل پڑھنے ہو تو اس نا ثواب ایک عمرے نے ثواب نے برابر ہے۔ مسجد قباء اسلام کی سب تو جڑی پرانی پہلی مسجد ہے نا وہ ہے مسجد قباء، مسلماناں جیڑی سب تو پہلے مسجد تعمیر کیتی سی نا اس دا نام ہے مسجد قباء، تے یہ جڑی مسجد ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ
اس دیاں بنیاداں جڑیاں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھاں نال رکھیاں۔ تے جدوں بھی تساں مدینے آؤ کوشش کرو کہ دو جڑے رکعتاں نماز نہیں نا وہ تساں مسجد قبا ضرور پڑھو تاکہ تساں کی بھی ثواب ملے تے باقی بھی تساں کی یہ چیزاں جڑیاں اپنی اکھاں نال تکنے دا موقع ملے۔ مسجد قبا چونکہ اسلام جڑی پہلی مسجد ہے وہ ہے، اس نی اہمیت یہ ہے کہ ادھر تساں اگر نماز پڑھنی ہو دو رکعت نہیں تو وہ تساں کی عمرے نال برابر ثواب ہے۔ تے ہن اساں موجود ہاں مدینہ نا جڑا باغ ہے مشہور باغ حضرت سلمان فارسی نا باغ مدینہ نا سبھاں تو مشہور باغ ہے جڑا حضرت سلمان فارسی نا جڑا باغ ہونا سی تے حضرت سلمان فارسی اسے باغ وچ کم کرنے ہونے سن تے ادھر اسے باغ وچ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 300 کھجور نے درخت لگائے سن، کیونکہ حضرت سلمان فارسی ایک یہودی نے غلام سن تے یہ جڑا باغ ہے نا وہ اس یہودی نا سی۔ اس یہودی آکھیا کہ حضرت سلمان فارسی کی میں اس شرط پر آزاد کرساں کہ اگر تساں 300 کھجور ہے جڑی وہ ادھر لا کے دیو تے کھجور بھی ایسی ہوئے جڑی ایک سال وچ پھل دینا سٹارٹ کر دے۔ تے اسے دوران پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیتا کہ 300 درخت کھجوراں نے لائے۔ یہودی نے اس شرط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیتا کہ کھجور نے 3 درخت اتھے لائے تے ساریاں کھجوراں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیتا کہ اپنے ہاتھ نال اپنے ہاتھ مبارک نال یہ ساریاں کھجوراں اتھے لائیاں تے پھر اس حضرت سلمان فارسی کی آزاد کر دیتا۔ ہن تساں تکو یہ سامنے ہے مسجد بلال جیڑی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے نام نال منسوب ہے۔ مسجد بلال ہے جڑی یہ حرم شریف تو تقریباً تساں کی 10 منٹ لگنے آساں کہ اگر تساں پیادل آنے ہو حرم شریف تو 10 منٹ وچ تساں بلال مسجد پہنچ جاؤ گے۔ تے ہن تساں کی بلال مسجد نا اندرونی منظر دسنی ہے۔ بلال مسجد نا اندرونی منظر ہے تے بلال مسجد ہے جڑی وہ تساں کی اجازت ہونی ہے نماز نے ٹائم نماز جس ٹائم نماز نا ٹائم ہو سی اسی ٹائم بلال مسجد اوپن ہونی ادروائز یہ جڑی مسجد ہے وہ بند ہونی ہے۔ بلال مسجد میں بیسمنٹ وچ مارکیٹاں بنتیاں تساں اگر شاپنگ بھی کرنی ہے تو تساں ادھر شاپنگ کر سکنے ہو۔ تے اس تو علاوہ بلال مسجد تو باہر نکلو تے روڈ نے پار بھی کافی جڑی مارکیٹاں بنتی ہیں جڑیاں سستیاں مارکیٹاں تے ادھر بھی تساں اگر چکر لگا ہے تو ادھروں بھی تساں شاپنگ کر سکنے ہو۔ ہن جڑیاں اساں اج دیاں زیارتاں سن ہو گئیاں کمپلیٹ تے ہن اساں جا رہے ہیں واپس ہوٹل کی طرف تے ملاقات ہوسی نویں ویڈیو وچ نویں کنٹینٹ نال، تب تک اپنا خیال رکھنا ہے۔ خدا حافظ۔